thola ngapha ke uShandi Uganda uyazungeza ke uShandi Uganda wathi ke uNompempe icon yezibeka ukhiphe yellow card uNompempe awuzibeka nje singakapheli nomzuzu owodwa nansi ke yellow card yaphuma ke lapha bayinikeza ke uMajola ake siphepha yena ke le red card ibingaphuma lapha nenhlanhla nje uMajola 41 seconds uMajola uthola i-yellow card umdlalo ke wakhe wesithathu ke namhlanje yina-ke phake uMajola uzodlala ke ngaphansi kwencindezi ke uMajola singekho isidingo mbukeli nakes Fleo Trevi phula ke uMusadi phambi kakhulu ke unyawo lapha ke wathi ke uNompempe hayi umuntu onyakuza free kick inikeza ke yina-ke iMagdays kusho ke uNzanzeka engathi ke yena lapha ke uMbatha phambi kakhulu ke unyawo lapha yena-ke uMbatha Shandi Uganda kanti ke namhlanje umdlalo ke wakhe wes-82 nangu nayo nikini ikhanda uthi hayi ngcono bangikhipha ufana ke wakwaMashu le esinqawunqawini khona la ePeter Mokaba 47 games namhlanje kuMabhakaniya una 28 goals khumbula lapha ke umdlalo shamagoli amaningi kuMabhakaniya yena lapha ke uTsovilakazi bayadlala ke ngolesibili nje ubona ke amasandawana asele ke ngomdlalo wodwa ne-goal difference iyayivuna ke yona Pirates Mabhakaniya noma kanjani mangabathola ke 3 points namhlanje Mbatha uyakhathela lapha yena kuMbatha Shandi Uganda uthola ngale ke Tito shay pass enhle komfukeng zama ukushaya uMbatha ithole libhimba lapha yena ke mbukeli Shabala emva kwemzuzu elishumi la ePeter Mokaba Stadium njengoba ke imidlalo lapha ke iya ngokuya ke iyaphela amaBhakaniya adinga nje ukuthi ke awine ke yonke ke imidlalo ke yawo ukuze ke bazibeke ethubeni ukuthi bawine lapha yona ke ileague Mfukeng thola ke uMbatha uyazungeza ke uShandi Uganda ukhumbule ke mbukele yonke ke imidlalo ke next week ngomgqibelo ke ngesikhathi esodwa ngosuku olulodwa nemidlalo ke yokugcina ne-23 zika May abanye banama-yellow card ke amathathu akwazi ukuthi abasebenzise bebedlala neSwelele lapha iDr Mulimela ne-last game ke badlala ne-Richards Bay ke laphana ke i-Real Madrid Mubanga bamvimba nje ngalula ke uMbanga usibili Mbatha Makhupa Mbatha sibheka yena ke uMbatha Mbatha thola ngapha ke Maswangana Mbatha unethuba lokushaya cross ke uMbatha ibhola liphakamisa ke uMbatha zange ibe first touch yakhe lapha ke mbukeli yena ke uPolice just bheka lapha ke mhlambe ke le bhola njengoba ke eliphakamisa ke uMbatha azange bedle lapha ke first touch yakhe uPolice ayile bhola mhlambe ke first time nje ayile bangishaya ibhola nje first time likhalene ethi Sibheka manje ke Sesiyane ushake pass ke Sesiyane hayi bhola ke uyaliyeka uMsadi ngabe uyalivimba kodwa bamvimba phela ke uMsadi ekhambeni noma kanjani mangibheka amaBhakaniya ngenzeka ukuthi lapha ke mhlambe ke athola amaphuzu ayisithupha ngaba baseneSwelele neRichards Bay yona ke lapha ke iMagdays nakhona kuzoba nzima ngoba ke ephake Richards Bay nayo ilwela ukuthi Pocket Potsile ke belivimba ke bhola ke bashanje bhola ngayindawo ke lapha ke mbukeli lamanye amasizini adlule amasandawana bewina lapha ke ileague sakhotha lapha yina ke uPito benilapha ke uRulani Mkwena Charles Carey ke sowazi ukuthi iSundowns noma kanjani ke ileague iwinile kodwa ke kuloku hayi kunzima ngoba alama Bhakaniya namakhosi angazi ke
wasake lapha ke kuyona ke Kaizer Chiefs. Emva kwaloyo mdlalo ke El Clasico Barcelona neReal Madrid. Smith uthola ke CM kathi lapha ke Dino udlale kahle kakhulu ke kulo mdlalo. Wakamsuke lapha ke yena ke mbukeli engathi ke umbatha ke loya njengoba lapha yena kuLevi Mashiane eqolisa lapha ke uLevi ke wakascore ke against Orlando kumamkhize beza ke draw eka 1-1 nawo lapha ke amabhakani. Hey nake man of the match akubheka ubani ngambhala ithi nginikezwe police njengoba sele lapha ke emzuzu emhlanu ukuthi ke uphele ke umdlalo owadi ahambe ke lapha ke namaphuzu amathathu. Ngoba ke amaphambili ngamagoli amathathu eqandeni phela ngaphandle ke umbatha uyangena ke mfana basemali uMariko